Chairman wa NRM Mbara District Prosper Taise yabigambira omuri Kampala omukiganiro n'omunyamakuru witu yashaba bebembezi ahandengo zona okwatanisa kureba ngu orutayayo rwa president okutandikana nyencha kare rwatambura kurungi twine byingi ebitukuza kusimira Museveni kandi ebitukwenda kumuhera karuru itwe nk'abantu ba Western Uganda so okwijayo ntwenda ija turamusi konka tinkonyo ngunaza kuronda karuru mu West abuke bya NRM kozire na nebyatukorire omu Uganda omu Western Uganda nivyegambira tukwetagana kuronda karuru buzimazo kuko bagire kora mobilization abantu abubaza kora mobilization bakugambira challenges zibagizire ki ezobini so ejo grassroots mobilization e president aronchingire kandi ninyenda kusima chairman witu wa PRU Mwamitoto kugira ngo nawaje embracingire yakozereho meetings kandi yagerezo no kugambana nabo abayobetse imbere independent kuba kubasa kwegita habaye narimo tukabasa kureka ngo narimo twagicuye ntege tuyihayo percentage ya higuru kandi twamuhereza na president wamuhereza abantu abapate yashaba abanyaburengero izoba okushagika government ya NRM barukurebera ahabiye kozire no kurinda ningashi protecting the gains konkansa kwezo nsamunonga structure zitu ngokute president ukwabe natugambira chairman witu wa NRM structure zona chairman wa district nwarabe na heading akaruru ka Museveni ahagombora chairman we gombora nwarabe na ka heading ahamurka chairman wo murka nwarabe na ka heading ahasel chairman wa sel wa NRM nwarabe na ka heading so nza kwesa structure zitu kurga sel kugira ngo abantu ba movement nabo bamanye ngubuzimazima ekibina nkibamanya kandi nibo benyine abaronzire president wabo wekibina so barang president yasinga na percentage mpango itetura hakusinga konkani percentage aito mu myaka 40 yambara umuntu urukwetegereza abatambuye rense zindi ahabwenki tugira ngo bunwo bwire ubu protecting against warama angagandi ebikirize bene itwatsi tubyine ubusinge n'uburibwa urukubasa kugamba ngo ubusinge tubukuribwa ubwo nabatakundi hangari ya Uganda kine muntu utuye no mu Uganda uryempunji umuyihangerindi instead amahanga abantu abamahanga gandi nubo baryempunji umuyihangari yitu nito tubahiro budama izoberi ya nyenchakare president Museveni naija kusibo muri Kisoro na Rubanda omuri Kigezi arukuronda karuru ko bwa president Gasha kwa Jimmy Muhumuza.